ассалому алайкум дӯстон, бародарои азиз, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегем. Шероинар иншоалло ки созен, саломатиётон созай. имрӯз мо баҳри шумо якчанд мошинои зур девонаи баъд мошинои нармани гиртагем пешкаши шумо мегардонем. бародарои азиз, инам болои экрамдагӣ номерои мо. ҳай касе ки молу маҳсулот дора, касе ки хона, мошин, замин дора, марҳамат да ҳамин номерои мо муроҷиат кунед. мо иншоалло молу маҳсулоти шуморо бар экран мегзорем. касе ки лайк подписия сараш қидаи нестаи шероинар бизанен ам лайк подписия сара дар дараҷаи максималӣ. мо инак насиб боша видеои имрӯзамона сар мекунем. бардоро бахел намекунем, ай бахели фоида нест. иншоалло ки навори имрӯзамон навор девонаи бад мегзара. беҳтарин навор шудагай мошин навбатии мо дар хундаи саната Ю20 дар шаҳри Хуҷандай, солаш 2010, нархша 110,000 сомонӣ мега, холи бензинай. абё моторша бигирем агар дай автоматикаи мошин. телефонош ҳамҷа ҳаста 28 25, ватсапам дора дар номерои русиш. марҳамат зангш бизанен. ҳолаташ 100% мега, 1 сола мақсад солона ҳуҷҷат дора, 4 баллони 90%, краскаш 100%, хадавоиш 100%, алиш намешава. дастрошна сум дар кора мега барадоро. инамҷа доҳози видеоша мемонем шумода тамошо кунед шероинар. мошини аддушияй дар шаҳри Хуҷанд. бародарои Хуҷанди ина Словака да гуфтем ки ай шаҳри Хуҷанд мошина марҳамат баҳри шумо ина мошина ай шаҳри Хуҷанд монагем. ина бинен шероинар. састаяни мошин девонаи бадай, ягон нақс надора гуфтем. мошин сиб сиёҳаи девонаи бадай. инак тамошо кунед. эълони навбатии мо, эълони якам тамошо кунед. инак мегзарем ба эълони дуюм. хайхтон мошина диден бародаро. састаяни мошин 100%, ягон камудӣ надора, нақс надора гуфтем одам. мошин навбатии мо газ 2410 бародаро. хай солаш мақсад мошин маладёж небуд, солаш 1971. рақамаш ҳамҷа мондагай, охираш 022 ина занг бизанед. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш вообще дад зимизагай 13000 сомонӣ бо савдо мешава мега. бензин плюс газай, кузоваш седан, мотораш 1.8 шероинар. пробегаш 28450, механикаи мошин дар ҳолати хуб, қарордори асола ҳуҷҷат дора, мақсад проблема надора бародаро. мегзарем ба эълони сеюмон. эълони сеюми имрӯзаи мо. эълони сеюми имрӯзаи мо Opel Vectra Ahai, солаш 1991. ҳамҷада номероша намондагием шероинар 99 94. занг бизанен. ин мошин дар шаҳри Хуҷандай. нархаш 17000 сомонӣ бо савдо мешава мега. бензин плюс газай, кузоваш седан, авё моторша бигирем агар 1.6. пробегаш 10350 пробег дора бародаро. коробкаш механикай, срочна мотор, коробка дуруст масъала намехӯрад, мақсад масъала намехӯрад. чашкош бутун техсмотраш, мақсад мошин созай. мегзарам ба эълони чорumi имрӯзаи мо. эълони чорумам мо бародаро ваз 2106, солаш 1998 солай. рақамаш охираш 3337 ина занг бизанем. бо дар шаҳри Хуҷанда. имрӯз мошина ҳамаш ай шаҳри Хуҷандаи пашти. нархша 27000 сомонӣ мега, бо савдо мешава шероинар. бензин плюс газай, кузоваш седан. абё моторша бигирам агар абё мотораш 1.5. пробегаш 1111 пробег дора. коробкаш механикаи 4 тех смотр то июна, то моҳи июна, мақсад тех смотр дора. мошини маладёжнаи рости гап. хидаш дар гуфтаи краскашам мошин деом я души, шояд ки дар нархи хидаш бага ин мошин. хай буда комментария бинависед бародарои Хуҷанди. ина иҷада моторшай. ина бинен хитон моторша.
خلاص ماشین دیوانه. میگذاریم به اعلانی پنجمی امروزمان برادرو. اعلانی پنجمان واز پریرا سالش 2011 ماشین واپسی نوای. همجا رقمش ماندگیم آخرش 0033 دا زنگ بزنید. این ماشینم در شهر خوجنده نرخش 22000 سامانی میگه با سودا میشه. خالی بنزینه کوزوش سیدن ابیو موتورش بگیریم اگر ابیو موتورش 1.5 پرابگش 123456 коробкаш механикаи бародаро срочна фурӯши сундаркораи камтар муомила дорад. мақсад айнони канали мо занг бизанед шаронар иншоалло ки бош мода озмадон ка аметия танировкаш як моҳай техсмотор надора аккумулятор камтар акслари будаст дига ҷош 100%. хайли аз хидмат состояние машина диден шаронар состояние машина хел машин дар нам хел состояние инам билин танировкаш росига ба худаш дам гуфтааст. ماشین سفید آزاده میشینی فقط گازم میچینی میرای برادر. میگذاریم با اعلانی ششمی امروزمون برادر. اعلانی ششمون واز 2111 سالش 88988 رقمش آخرش 6633. این ماشین در شهر دوشنبه نرخش 10500 سومی با انشالله ارزان میشه. معامله داره خالی بنزینه کوزوش سیدن ابیو موتور شبیگیرم اگر یگای پرابگش 12000 پرابگ داره. коробкаш механикай срочно ягонкаи дигаш мегзарад. мақсад бо ягон сумга арзон мекунад. неҷада даран шабиен неҷаш берунай. ростига мошини девонагия хел намаъқулиш ростига. хеле нахтон дидесем бардора навори имрӯзара. шерои нар бизанен ам лайкро дар дараҷаи максималӣ. шумо эҳтиромона хоҳиш касе ки меҳмонай бардора шумо меҳмон бошед хушомадед дар канали мо. иншоалло ки бикунед ҳамин канали моро ягон молу маҳсулоти хуб меёбед бардора. инак мегзарем ба эълони ҳафтами имрӯзамон. эълони ҳафтамон бардора Daewoo Nexia солаш 1995 рақамаш охираш 4391 да занг бизанед. мошин дар шаҳри душанбе нархша 15500 сум мега бо савдо мешавад бардора. бензин плюс газ кузовш седанай авио моторша бигирем агар 1.6 бардора. пробегаш 193000 пробег дора. коробкаш механика инеҷада моторша ишон додагед дарша коробкаш механика. салом алайкум бардора. созен мошин дар ҳолати беҳтарин состояние созай кутаям ёдам. мақсад состояние мошин созай. маълумоти дигареша мақсад занг мезане хитон ба тариқи телефонӣ бо худаш мегатон бардора. Daewoo Nexia хесолша гуфтем дар шаҳри душанбе ҷойгирай. неҷа дараншаи мошинам ростигар тоза озода хишронак. нархшам ба худаш гуфтагия бардора. инак мегзарем ба эълони ҳаштами имрӯзамон. эълони ҳаштами мо Daewoo Nexia солаш 1996 рақамаш охираш 3535 да занг бизанед. ин мошин да фархора бародарои фархори ҳамиҷа бошен. агар як лайк бизанед ҳам да комментария дастатон авардан агар ҳамиҷа бошен. нархи Daewoo Nexia 12000 сомонӣ бензин плюс газа кузоваш седанай авио моторша бигирам агар 1.5 авио мотораш коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ирам занг мезанед мақсад маълумотҳои дигаша бо тариқи телефон бо мегатон бардора. неҷаду дираншай состояние мошин бад нест. иншоалло ки мошин созад. ранг намучам краскашам ба худаш 100% гуфтагия. ина марҳамат касе ки желани дошта боша бародаро зангш бизанед ҳамин канали мо. иншоалло ки бо шумо да ягон сум дига арзон мекунам. хушум лекин агар мумкин ки 10000 да битадам бародаро тушмода. мегзарем ба эълони наҳами имрӯзамон. эълони наҳамон Mercedes Benz S классай бародаро. солаш 1999 дами рӯи навор дар экран мондагӣ номерашда занг бизанед 9991 дар шаҳри душанбе 64000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. бензин плюс газ будааст. кузоваш седан ирам авио мотораш 1.8 мошин автоматикай коробкаш автоматика. мошин ягон
ایشالا که زنگش بزنه شیرینر با شما در یگان سوم دیگه ارزان میکنم بهتر اینو کانال ما حتما زنگش بزنه. این اختون دیدسن نمیس هسته این ماشین نمیخواد حاجی میکنه. کسی که مال محصولات داره شیرینر به یگان تشویش در همو اولی ویدیو ماندگی نمبر ما واتساپ هست. مرحمت در همو واتساپی ما بنویسید. ایشالا که مال محصولات شما را هم برای اکرام میمونیم. رنگی همین برادارم میگذارم به اعلانی دهمی امروزمان شیرینر. اعلانی دهمان تویوتا 86 هم خیلی ماشینه. سالش وابشی نوای برادارم. سالش 2006 نمی در اکرام آخرش 99 92 این ماشین در بختره در شهر خرم تپا. نرخش 55,000 سومانی برادر دیده. 99 تویوتا 86 55,000 سومانی دونیسه مرحمت. کسی که جیران داشته باشه زنگش بزنیم بگیریم ماشینه. بنزین پلوس گازای کوزوش اونیورسالای موتورش 10 برادارو پرابگش 38,400 پرابگ داره. کاروبکش مکانیکای ماشین در حالت خوب خراب داره در شهری بختره. اینا با چی میفروشه شیرینر. رحمت که ما را پیگیری کردیم برادارو تماشا کردیم ویدیو را دام ویدیوی ما لایک مونین بزنین زنگولا 500 سر شیرینر. پناهتون به خدا تا ویدیوهای آینده.